Hello everyone, uBuresu Kolombahle. UBig Zulu useveze ukuthi uyafisa ukuthi ahlale phansi noMduduzi Mncube akhulume naye ambuze ukuthi wamenzani njengoba njalo ehlezi etholakala uMduduzi Mncube ekhuluma kabi ngaye uBig Zulu. Lokho-ke ukuveze kwi-interview yakhe ekade laphayana kwiGagazi FM. Yilapho-ke eveze khona zonke lezi zinto wase ebacela-ke nabo-ke abaphathi bohlelo ukuthi uyacela ngempela ukuthi ngelinye ilanga bake bamhlanganise naye yena uMduduzi Mncube ukuze ezokwazi phela ukuthi ambuze nanokuthi nje ezokwazi ukuthi akhulume phambi kwakhe zonke lezi zinto lezi ayishoyo. UMduduzi Mncube-ke kuyashiwo ukuthi uhlezi esho ukuthi uBig Zulu ubengamphethe kahle, kanti-ke yena kuBig Zulu uyachaza ukuthi uMduduzi Mncube wamthatha engenalutho, wamenzela into ayiyona namhlanje. Akukho right ukuthi uMduduzi Mncube ahambe emkhuluma yonke indawo, amkhulume kabi, ambeka amabala. Ingakho-ke enesifiso sokuthi bake bahlanganiswe, bake bahlale ndawonye, bake babuzane, akakhulume naye abhodle ngaphakathi ukuthi yini lento emkhulumisa zonke lezi zinto lezi ayizikhulumayo. Uphinde wakuveza-ke nokuthi uyaziqhenya ngabo oBrikwana mawukuthi ube nomona nokuthi uMduduzi Mncube uvule isitebele sakhe, pho yindaba engenawo umona kuyena uBrikwana ukuthi naye uvule sakhe isitebele. Yingoba uyena uMduduzi Mncube uhambe ekhuluma kabi ngaye, kanti uBrikwana uyakwazi yena ukuthi aqhubeke nento yakhe, avale umlomo, abonge ngako konke uBig Zulu amenzele kona, kanti uMduduzi Mncube wenze opposite yalokho, uhambe emkhuluma kabi. Asithembe ukuthi bazwileke bona abaphathi balo-ke iGagazi uhlelo ukuthi ngempela bake bahlanganiswe, ngempela kuke kubuzwane. Nami ngiyafisa ukuzwa ngalelo langa kubuzwane ukuthi kahle kahle konakalaphi, kwenzakalani, wakwenzani uBig Zulu. But-ke siyivala la ividiyo namhlanje, sibeka unqi. I really hope ukuthi u-enjoyile ividiyo namhlanje. If you enjoyile, make sure ukuthi smash lo like button, uphinde smash nalo subscribe button, and mina-ke I will see you in the next video. Bye.